Ndabasuje kandi mbaye ikaze kuri Hand of God. Hand of God nk'ikinyamakuru cyacu dukunda twese twemera cyaje kidukusanyiriza amakuru kuri RBA ni iki? Rwanda Broadcasting Agency ni ikigo cya leta cya serivisi ya radio na televiziyo gikora itangazamakuru mu Rwanda. Nubwo nta RBA Day cyangwa se umunsi mukuru w'igihugu cyose ku mugaragaro uba uri kwerekanwa ku gihugu, hari itariki y'amateka y'ingenzi abantu benshi bafata nk'isoko y'iyo nyito. Ni itariki Radio Rwanda yatangiye gutambutsa amakuru bwa mbere mu Rwanda 27 Gicurasi 1931. Radio Rwanda yatangiye ibikorwa byayo bwa mbere i Kigali, ari naryo shami rya mbere ry'ibitangazamakuru ry'imbere mu gihugu byaje gukura bigahinduka kimwe mu by'ingenzi bya RBA ubu. Rwanda Broadcasting Agency RBA yashinzwe mu buryo bwemewe n'amategeko na Law nimero 42/2013 yo ku 16/3/2013. Yashyizweho uburyo bushya bwo gutanga amakuru no gutambutsa ibiganiro bitari ibyo kwamamaza cyangwa politike yihari, ahubwo bigamije guhugura abaturage no kubazamuza n'amakuru afitiye igihugu akamaro. Amakuru y'ingenzi kuri RBA. Icyo RBA ari cyo: RBA Rwanda Broadcasting Agency ni ikigo cya serivisi radio na televiziyo cya leta mu Rwanda. Gifite inshingano yo gutanga amakuru, ibiganiro by'uburezi, iby'imyidagaduro no kwamamaza umuco w'u Rwanda kuri radio, televiziyo na murandasi. Intego n'akazi bya RBA yagenewe inshingano zo gutanga amakuru y'ukuri kandi adafite aho ahuriye n'inyungu za politike cyangwa ubucuruzi, kwereka abanyarwanda amakuru y'imbere mu gihugu no hanze, kwigisha no gusetsa abaturage mu buryo buboneye, guteza imbere umuco n'indangagaciro za Kinyarwanda, guhuza abaturage n'ibikorwa by'iterambere mu gihugu. Itariki y'amateka itaziyogeranwa kuri RBA 27 Gicurasi 1961 ni itariki izwi cyane nk'igihe Radio Rwanda yatangiriye gukorera i Kigali. Igitangazamakuru cya mbere mu Rwanda cyaje kuba kimwe mu bigize RBA 16 Kamena 2013. Ni itariki amategeko yashyizeho Rwanda Broadcasting Agency RBA yemejwe. Bivuze ngo itariki nibwo Rwanda Broadcasting Agency RBA yemejwe. Bituma habaho impinduka ku buryo ikigo gikora no ku nshingano zacyo. Uko byagenda kose, RBA Day abantu benshi bashobora gufata nk'umunsi mukuru 27 Gicurasi. Bivuze ngo umunsi mukuru dushobora gushyira mu mutwe wacu 27/5 cyangwa se Gicurasi, kubera ko ari umunsi w'itangiriro rya radio ya mbere mu Rwanda kandi ariyo soko y'amateka ya RBA y'ubu. Ibikorwa bya RBA muri iki gihe: RBA itangiza ibiganiro kuri Radio Rwanda, Magic FM Radio n'izindi ntego zitandukanye, televiziyo Rwanda Television na Kesto. Nanone ibitangazamakuru byayo biboneka kuri murandasi no ku mbuga nkoranyambaga. Kugira ngo abanyarwanda babone amakuru n'ibiganiro aho bari hose. Uyu wabagezaga ikiganiro Nerewonse. Bivuze ngo dutegereje uyu munsi mukuru wa Radio Rwanda cyangwa se RBA muri rusange uzaba 27 Gicurasi uko gatanu ejo bundi. Bakomeje kuwitegura bakora ibikorwa bigiye bitandukanye, harimo nko radio hafi y'abaturage nk'uko bisanzwe kuri RBA. Murakoze. Gusa sinagira nababwiye ngo mukomeze mukore subscribe kuri Hand of God ngo mutwe kugira tubone mu bindi biganiro byatwubaka. Mukore like, comment zanyu turazikeneye. Ese mwumva ari ibiki twahindura n'ibiki twakongeramo? Ese ikiganiro mukibona mute? Mutubwire. Murakoze cyane. Mukomeze mu bikorwa rwose, muri abantu b'ingenzi kuri twe.